taj incident je, po mom mišljenju, posljedica toga što policija nije treba dozvoliti toj grupi toga Davidovića da bude bilo gde u blizini, kako bih vam rekao, mesta gde će proći ljudi koji protestuju zbog profašističkih stavova, marševa i izjava tih grupa u Novom Sadu. To je jako mučno bilo, posebno onako kad gledate u tim crnim košuljama i sa tom rukom, jeli, kad se viče Sieg Heil, jeli. Fašista nisam, niti sam bio, niti ću biti, zato što je to prevaziđeni pogled na sve danas. To je ideologija 20. veka, mi smo sad u 21. veku i stvari se menjaju. Doduše, većina stvari ostaje ista, ali neke stvari se menjaju. Jedno vreme su stalno pisane antisemitske parole na jevrejskom groblju u Beogradu. Iza se nalazi spomenik i piše poginulim Jevrejima za slobodu i čast Srbije od 1912-1918. Piše na ćirilici i na hebrejskom. Znači, ti ljudi su poginuli za Srbiju i svi su navedeni. Poručnik, vojnik, lekar, poginuo pod Avalom. Znači, prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat je oslobođenje Srbije. Među onima koji se u posljednje vreme osobito ističu kao neprijatelji srpskog naroda, treba naravno istaći cioniste, to jest antihrišćanske i jevrejske rasiste, koji već stotinama godina pokušavaju kroz svoje, pre svega tajno i delimično javno delovanje, da zavladaju ne samo prostorom na kome živi srpski narod, već pre svega čitavim svetom. Pa tu ima različitih grupa. Ima onih grupa koje su poznate već u javnosti i koje imaju čisto fašističke programe. Oni nisu tako brojne, ali ono što zabrinjava je da ih ima sve više i više. Ja ih mogu i po imence nabrojati Nacionalni stroj, Krv i čast, Racionalisti Srbije, delimično Obraz i tako dalje. One su fašističke zato što imaju takve programe. Samo naoružan čovjek je slobodan čovjek. Onaj koji je služio u vojsku, onaj koji nije krimogen, onaj koji je psihički normalan, na osnovu čega da mu se uskraćuje da ima oružje. Vrlo sam oprezan u odnosu prema Jevrejima. Ako je ta opreznost, i ako je ta skepsa, i ako je poznavanje određenih istorijskih činjenica vezano za Jevreje, ako je to snosi neke posledice, ja sam spreman da ih snosim. To su isti oni koji su u svoje vreme razapeli Sina Božjeg Isusa Hrista. Prema tome, oni kao neprijatelji Hrista, kao neprijatelji našeg Boga, moraju biti samim tim i naši neprijatelji. Govorilo se da smo bombardovani zato što u američkoj administraciji sedi veliki broj Jevreja, da, ne znam, imamo loše odnose sa ovom i onom zemljom zato što tamo Jevreji presuđuju. Ali otkuda to da smo mi antisemiti ako govorimo o njihovim zlodelima, a oni naše Gospodara zapeše? To Sveto pismo bruji o tome. Oni nas bombardovaš. Su nas oni sada bombardovali. Cijela zapadna Evropa opkoljena Jevrejima. Oni su namestili to Holbrukova,
Albrightova, Holbrooke, Kissinger, sve su to Jevreji, onaj general Clark, Jevrein do Jevrina, Solana, molim vas, zašto mi ne smemo da se bunimo protiv njihovih nasilnih metoda nad nama hrišćanima? Srbija je uvek bila zemlja gde je antisemitizma bilo veoma malo. Sad tu postoje razni usponi, naravno sad ne govorimo o vremenu prije Drugog svjetskog rata, govorimo o vremenu posle Drugog svjetskog rata, tu ga gotovo da nije ni bilo. I naravno u onom trenutku kada su počele ove krizne godine, onda naravno da su i te teme se otvorile kao što su teme teorije zavere i tu su naravno Jevreji nezaobilazna mirodžija. Ima poštenih Jevreja koji su u kandžama judeo-masonerije, odnosno najviše Hazara koji su jedno muslimansko pleme koje je primilo ne Mojsejev zakon, ne Petoknjižje, nego Talmud. A Talmud je najrasističkija knjiga gora 100 puta, 1000 puta od Mein Kampfa. Stradanje jevrejskog naroda koje se dogodilo u nacističkoj Nemačkoj pre i za vreme trajanja Drugog svjetskog rata nije i ne može biti opravdanje za pravljanje velikog mita o holokaustu. Svako ko se usudi da govori o negativnom delovanju pojedinih ljudi jevrejskog porekla biva automatski etiketiran kao nekakav antisemita i kao neko ko zagovara, ne znam, masovno uništenje jevrejskog naroda ili ne znam već neke druge gluposti koje normalnom čoveku naravno nikada neće pasti na pamet. Kad je reč o negiranju žrtava holokausta, svaka jevrejska porodica kada otvori svoj porodični album, ona vidi dokaz. Jevreji govore o tome ne zbog sebe, nego zbog drugih. Jer najčešće oni su početak, oni su prva grupacija. Nakon njih dolaze druge grupacije.